Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 5 январ 2025 жыл. Сокулук мал базарына келип, Чүй облусу. Ушу байкенин букаларынан баштайлы. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам, тосумен тартып. Жок, сизди тартпайм. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жаңы жылыңыз менен кирип келген. Рахмат, өзүңүз. Рахмат. Мына бука торпокторуңуздун бааларын айтыңызчы. 75тен деп атам. 75тен. Өтө Аз-маздан түшүп берем. аз-маз түшүп бересиз. Өтө мыкты экен бирок. 1 жашка келгенби, келелекпи? 10 айлык. 10 айлыктар 75тен сурап атыр байке мына. Капкарасы да бар экен. Момдай швиц да бар экен, момдай да бар экен, Канчадан бербедиңиз аба? 74тен берем. 74 миңден сода болуптур, бербептир. Макул. Содаңызды берсин, Жакшы. Кана байке өтүп кетейин. Мына ондай торпоктор бар экен. Ассаламу алейкум. Канча баасы? Бааларын айт. 59дан букабы? Бучоктор, мына 59 миңден. Булар 1 жашка келе элек, жакшы. 59дан дейт. Канчадан бербедиң? 55тен? 55тен бербептир 110го. Мына эки. Мына бука бар го. Чоң бука болот да. Жакшы. Таксыр, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коңузчу. Канча? 68ден. Букалары? Бучоктор экен мына бука. 68ден. Донка бар деген канал. Buradan bizi tartmayla koy. Жок, мо торпокто сиз түшпөйсүз. Мындай. Мынакей. Жакшы, мо алалар канча? Ассаламу алейкум. Бааларын 55 миңден кичинелери, чоңдор 60 миңден экен. Мына. Булар ургачыларбы? Бул эркекти. Ушу эркекти канчага бербедиңиз? Сурай элек, Содаңызды берсин анда. Достор, мына жерде кунажындар бар экен. Кунажындардын баасын, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан баасы? 70тен сурап атам. 70тен сурап атам дейт. 70тен сурап атам дейт. Жакшы. Мына жерде да торпок турат, сода болуп атат окшойт. 58тен. Канча экен бунун баасы? Сразу эле түштүм да. Канча экен баасы? 50 миң берет байке. 50 берип атасың. 50 миң. Өтө күчтүү берип атасың. Канчага берейин деп атасың? 55ке берет. 55ке. Анда 55 миң кылбайсыңбы? Болбой калат, Кайсын көрөйүн. Канча 50 тындалы 50 берип койдуң. 50 берип атам. Болду, 50 берип атты, содасы болсун. 55 сурап атат. Кана? Байке, ассаламу алейкум. Кунажындарыңыздын баасын айтып коңуз. 70? Жакшы. 70тен дейт. Канча экен баасы? Баасы. 65. Канча берип атасыз? Тууган. Канча бердиңиз? 57 дейт. 57 бердиңби? 57ге болбой атат. Ну не пара деле? Бельгийский. Бельгийский менен ангус аралаш экен да. Жакшы, содаңарды берсин. Жакшы, өтүп кетели. Кунажың канча тууган? 76. Өтүп кетели. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кунажындардын бааларын айтыңызчы, бир. 68ден мотор. 68 миңден төртөө. Булар 1,5 жаштыктарбы? Болойындап калды. Болойындап калды. Канчадан бербей атасыз ушуларды? 60тан бербедим. 60 миңден бербей атты. Курук, төртөө. Содаңызды берсин байке. Канча сеники? Что, смотри, волк. 105, ар бириби? Жок, бул 75 миң. Бул 105 кашка, бул 75 экен. Достор, мал базарда эл да көп. Канчадан да кара? 75 дейт. Соны экен. Сиздикичи? Бул да 75. Канчадан болду сода? 68ден. 68ден бербей атты. Ургачылар, Жакшы, ургачылар 68ден. Канчадан? 34төн дейт. Мына кичинерактар 34. Ургачылар, Муну канчадан тууган? Бааларын айтып койчу. 60. Муну 55. YouTube'га чыгат. Бул 65. Я. Болот, неге болбойт? Базар жөнүндө айтыңыз. Донка бар. Мына бука. Канча тууган? Ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу? 55 сурап. 55 миң сурап. Канчага бербедиңиз? 51ге чыктыбы? Бука экен, 51 миңге чыгды, бербеп. Жакшы. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Кандайсыз байке? Канчадан бул ангус? Жок, сиз тартпайм, ангус тартам. Канча? 397 миң. Бирөө. Канча? 90 миң экен, ангус. Букабы? Бука экен. Ноларчы? Дон Кабар деген каналдан. Дон Кабар деген каналдан көрөсүз. Муну канчалар бул? 72ден. 69тан кылып берет байке. Болду байке, содаңызды берсин. Alındı da. Buyursa sırası номер айтпайсызбы? Айтсаңыз болот. Барбы ушундай? Үйдө барбы? Көппү? Же бирөө элеби?
Biri öyle ekan. 95 ming. Ular joshlari qanday? 95 million. Ha, yaxshi. Baykan biladi. Yaxshi. 95. Va alaykum qandaysiz baykan? Yangilik so'nan. Kirib kelgan. Qaysi buqalar? Paroda buqalar kelganda jo'qsin bo'lsin. Chalmaysizmi? Qalami o? Sizniki? O uchoq ketdi, buni o'qib qoldi. Bular ekoga qoldi. Bular sotilib ketdimi? Bular Qanchadan ketdi shular? 74 dan. 74 mingdan ketibdi bular. Buni qancha? 75 dan. Bu 75 dan deydi. Yaxshi baykam har doim bozorda. Ol sodangizni bersin. Mana shunday buqalarni sotadi. Qanchadan tug'an? Assalomu alaykum. 9 oylik 120 so'radi. Shvits 9 oylik 120 so'rayotadi. Qancha mingga bermadingiz? Sizondan bas chiqib turadi, aşağı beramiz. 110 dan aşağı berasiz, mo'chu? 65. 65 deydi. Avlikol. Qana? Bu yerdan ko'rsatib qo'yla. Avlikol. Yo'l yurib qiynalib qoldi deydi. Sodangizlarni bersin anda. Buni buqalar qanchadan ekan tug'anlar? 71,5 dan? Ha, mana. 71,5 mingdan deydi. No'g'larchi? Kishnelikdari. Tiyaqtiki bo'ldi. Bu boshqa ekan. Do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaramlar. Buna baykem tav aldım 60 mingden deydi. Qancha yosh sizniki? 17 yosh. 17 yosh bor ekan. Surovatasiz. Qanchadan qilib berasiz shularni? 58 dan. 58 dan bo'lsa berasiz. Kuruk alamın, 15 alamın, tegi jallatdan chalvat atlayım degenlerge bo'laveradi. Nomeringizni qoldirasanda. Onlayn satasiz buyursa. Aytasizmi? Aytib qo'ying. Aytasiz. 95 995 52 62 87. 52 62 87. Şu nomerlerge çalıp ondan aşık, ondan aşık alam degenler bolsa, mana ondan aşık alam degenler bolsa, al tavap beret baykem. Issiqkölдү. O, bu Issiqkölдүн buqalar ötө mыкты болот да, негизи Кыргызстан боюнча. Туура ошо. Issiqkölдүк эң жакшы болот буқал. Айтышат негизи мен да уккамда. Анан аңгуз алат эле, бир 15 тавап бере аласыңбы дезе кандай? Таваз, Болду, тават экен. Мына пригородный байка мурушуп атат мына. Болду. Кайсынын? Мына номериңизди айтыңыз. Мына ушул буканы боюнча номер айтыңыз. 554 14 46 98 номерлерине байланышып, Telegram, WhatsApp бар экен. Ушундай букана могу. Авликол. Ичине кыйналып калыптыр жолдо, КамАЗда. А так жакшы экен, Шура сода кылсаңыздар болот чалып. Канча экен бул? Ала. Ассаламу алейкум. Сатылбай? Бирөөнүкү. Болду, жигит. Өтүп кетейин. Сатылбайт экен. Сиздин кунажындардын баасын айтыңыз. 68 миңден сурап атат. Кунажындар. Жакшы. Сода болдубу байке? Ассаламу алейкум. Канчадан ушуларыңыз? 46 миң букалар экен, Жанага чыгып ургачы булар. 46 миңденби? Жакшы. 46 миңден дейт. Канчадан бербей атасыз? Ар кандай сурап атат? Арган. 44 кө. Мунусу кичинераак. 43. Муну чоңураакчы? 43тен. 43тен бербей атыптыр байкем. Айыл, содаңызды берсин. Эми жашыраак музолорго өтөбүз. Букалар канча? Ассаламу алейкум. 65 миң. Ой, кечиресиз. 65 миң дейт. Канчадан бербедиңиз? Бере элек, содаңызды берсин анда. Муну жакшы экен мына бука. Курсактуу мына. 65 миң дейт. Салыштыра бересиздер. Жазга жайлоого айдаганга ушундай букаларды айдаса. Мына канча экен? Туган но канча мо жашыңыз ол? 40 дейт. Ургачыбы? Ургачы 40. Могучу мо көк. Көктүн айтыңыз баасын. Ой, сизди тартпайм ғой, байке. Мындай турсаңыз 32. Сиз түшпөйсүз. Эч смело турыңыз. 32. Ургачыбы? Ургачы. Жакшы. Ушуну канчага бербедиңиз? 28ке. Бул канчага сода болуп атат? Канча берип атасыз? Жа берип атпай буяк. 32. 32 берип атыптыр. Мына 32ге болбойт дейт. Жакшы. Байке алдыңызбы муну? Канчага? 56 калыптыр бука экен, жакшы. Мына жакта кендики корос экен. Ассаламу алейкум. Кандай сиздики? Бияктыкыбы? Кандайсыз байке? Бааларын айтып коесузбу? 65 миңден мынаки. Сурап атыптыр. Канчадан бердиңиз? Бере элек. Жакшы. Бере элек экен 65. Тугандар, мына ушундай, мына ургачык мына. Торпок. Канча туган? Баасы? 80. 80. Бул эркекпи? Ургачыбы?
Urgaç ekan. Ne paroda o? Ya biz muzo tartamiz. Siz turuyorsunuz, siz tartmaysiz. Qanchaga savdo bo'ldi? 65 ga. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Tinchlik. Qancha oladi bas? 36'dan da 36dan deymi? Baykem. Qanchadan berib o'tasan ham? Bergen yok hiç. Hech kim berelekdi. Berib ko'rmaysizmi berib? Verir çata dak. Öte hem ağır bu. 36 or bu. Ha, yaxshi. Nolar qanchadan ekan tug'an? Assalomu alaykum. 63 ming urg'achi. 63. Siznikichi? 55 65 urg'achilari. Buni bu mesnilar. O'sa turganlar deb. 1 yoshga kelganmi? Yok 10 ay. 10 oy, 8 oy. Do'stlar. Yaxshi, yemi. Daha yaxshiroqdan harakat qilamiz. Tapqanlar. Qanchadan eji? 40'dan da. 40dan deb. Ular urg'achi. Urg'achi 40dan. Yaxshi. Don qabar degan. Qancha tug'an? Ha? 45. Erkakmi? Oh, erkak 45 deb. Ya, don qabar degan qana. Ne kadar? Don qabar degan. Qancha bu? Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi. Qancha? 41. Urg'achi. Erkekmi? Ha, erkak. Ha, bo'ldi. 41 ga. Arzon ekan. Arzon. Молодец. Qimmat olib arzon sotam deysiz. Yaxshi yigit ekan-da bu. Buni qanchadan ekan? Ты что, выставляешь? Да, люди будут смотреть. Qanchadan? 50 ming deydi. Urg'achi u. Urg'achi 50 ming mana. Biramnashdan. Ha. Buna tug'anlar yoshimiz oladi. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Ba'zini aytingizchi shularni. 43 erkak a? Ular qancha oylik? 2 oydan 3 oyga ketadi. 43 ming. Siznikichi? 45 dan. Bular da erkeklermi? Bardig'i. Bardig'i erkekler. Bular 2 oyliklarmi? 1,5 ay, 2 ay deydi. Yoshimiz oladi. Yaxshi. Aka, qandaysiz? Bolalarni aytib qo'yasizmi? 35 ming. Urg'achi erkakmi? Erkak. Simental. Bu 25. Shvet urg'achi 25 deydi. Mana, soqoliqda da ko'p ekan shunday. Buni olingizchi, buni. 30 deydi. Sizniki qancha tug'an? 40 ming so'm. 40 ming erkakmi? Niye paroda bu? Shvits. Qancha oylik bu? Ular chiqib. 2 jumalik deydi bundan. Buni-chi? Bas. 45 deydi. Shular 40 kechirasizlar. Qanchadan savdo bo'ldi bunday? Qanchadan bo'ldi sizlar? Berdi. 37 dan bermedingizmi? Yaxshi mana. 37 mingdan berib berdim. Nogindik ekan. Qancha ekan bu? Satılıb ketdi-da. Ma'qul savdogarlar bersin. Buni yaxshi ekan. Tug'an qancha bahasi? Bahasi 55 erkakmi? Moshni. Don qabar degan kanal. Nima? Mushulda. Qancha oy? 1 oy. Ha, 1 oylik. Qaysi? 55 dedi. 50 ga beraman. Qaysi ayolga salom biz aytingizchi. Aktyor Karl Marxga salom dedi yigit. Yaxshi ekan-a biroq. Okey. Bo'ldi. Zuh. Do'nqorga tushdim men. Bo'ldi. Mana aka tug'anda ko'ringizlar. Shu bilan videoni oyoqdaymiz. Sog' salomatlar turingizlar. İşinizlərə iyiliklər olsun. Emki cumalargacha amançılıqda oğuşquncha. Qoylarda tartqanımız girib görürsüzlər.